Goro za Henry Kitegenyo mu dakika ya 32, Karim Ramadhan mu dakika ya 38 hamwe na Solomon Okaringo mu dakika ya 87 nizo zahwera mbara site kutandika je season ye2021-2022 y'empaka za Uganda Premier League aha Chaika Cheka. Bright Stars goro yabo yabiriye ya penalty erukuterwa Nelson Sekatuko mu dakika ya 89. Ndi musanyufu nti tufunye obuwanguzi ku kisaawe kyaffe mu maaso g'abawagizi nti kino twakiplaningira tuze tukiplaningira kubanga wano waka twaga kuzinga mpira gwonna tukoze weewaawo twajja late naye tugezezaako kola ebiri basic tobenga zituyamba kumupira gwa lero chances zitwa missinzi zatuzize mabiga kubanga bwedda nwana abazanyo baga mugende mujja kumukongera okuteba naye all over the sudden ngompya guna program zaabo guchuka sayina ne guchitukira ne bateba goleze suka to the 2 up pia nogenda bwegito nenga era ne second half fetiraze tukuleteze chances nera tugamizikola positive naye yo mistakes tujaji correcting tugenda kino mpira against Odumpala kayo wakaka gomba tugenda correcting mistakes hizo bara stemzano yabebere rukora taheri yabujenye rukutaya Iratoro United hamwe na UPDF kandi Bright Stars neta ya Isa Ondumparaka omezane ndije azano rizoba abine chikopa ba Express FC batandika kubibaru kuguturwa Arua Hills hereze kwegito mu mpakezi kandi UPDF na Ondo